Okay, ndabasuguje kandi mbahaye nikaze kuri Vibes on the Top. Ni ya channel rukumbi, channel ya mbere mu Rwanda, channel itanga amakuru, updates y'imyidagaduro, updates muri entertainment, ikabagezaho ubwino, ikabagezaho amakuru acukumbuye yo mu myidagaduro haba hano mu Rwanda, mu karere ndetse no hakurya y'amazi magari. Rero uyu munsi ewan kushimiye wowe wamaze gukora subscribe, wowe ugenda utera comment, wowe ukora share, wowe ukanda like, mwese ndabashimiye cyane. Uyu munsi rero tugiye kurebana hamwe uko ibintu bimeze, uko ibintu bihagaze kuri uyu munsi, uko ibintu bimeze muri 1:55 AM. Kuri ubu Element biravugwa ko yasezeye muri 1:55 AM. Umuhanzi akaba n'umuproducer utunganya amajwi witwa Mugisha Robinson wamamaye nka Element, biravugwa ko yaba agiye gusezera muri 1:55 AM. Imyaka 3 yabaye imyaka yo gucengana ni hagati ya Coach Gayeri na Element. Ese bizarangira bite? Ese hagati ya Coach Gayeri na Element bizarangira bite? Aho ni wasanga bizarangira mu rukiko wijya kure nabazaniye amakuru acukumbuye. Tariki 3 Mutarama 2023 nibwo Mugisha Robinson wamamaye nka Element yashyize umukono ku masezerano y'imyaka 3 n'inzu y'ubucuruzi mu bya muzika ya 1:55 AM ya Coach Gayeri nka producer. Aya masezerano yasinye akaba agomba kuzarangira tariki 3 Mutarama 2026. Iyi myaka amaze muri 1:55 AM yaranzwe no gushwana bya hato na hato, ndetse no mwitangazamakuru huzuyemo inkuru nyinshi zivuga kuri iyi ngingo hagati ya Element ndetse na Coach Gayeri. Kenny Mugarura uyobora 1:55 AM aherutse gutangaza ko amasezerano yabo na Element agikomeje, kandi ko mu gihe yifuza gutandukana nabo biteguye kureba icyo amategeko avuga. Element yinjiye muri 1:55 AM afite indirimbo imwe yinjiyemo bigizwemo uruhare na Bruce Melody waganirije Coach Gayeri amubwira ko akeneye umuproducer wihariye. Ni nawe kandi wasabye Coach Gayeri ko bazana Ken Soul muri Rebo. Ni mu gihe Element we yasabye Coach Gayeri kwakira muri Rebo Roskana na producer Compressor. Ibi bishatse kuvuga ko Bruce Melody yazanye abantu babiri, mu gihe na Element nawe yazanye abandi babiri ari we Roskana ndetse na producer Compressor. Mu magambo make Coach Gayeri nta ruhare na rumwe yigeze agira mu kurambagiza abinjira muri Rebo, uretse Bruce Melody yinjije nk'umuhanzi akaba n'umufatanyabikorwa muri Rebo ye nyuma yuko atumvikanye na The Ben. Element yamenyekanye cyane ubwo yaratangiye gukorera muri studio ya Country Records ya Nduwimana Jean Paul wamamaye nka Nop Jam. Ni nyuma yuko yaramaze gukoreramo indirimbo zakunzwe mu buryo bukomeye cyane. Country Records yamwubakiye izina mu buryo bukomeye kugeza ubwo yabaye nimero ya mbere mu Borebo ya 1:55 AM yatekerejeho bwa mbere ubwo bashakaga producer wo kujya akorana nabo mu bihe bitandukanye. Amasezerano Element yagiranye na 1:55 AM ahagaze ute? Kopi y'amasezerano ye igaragaza ko yahisemo gusinya amasezerano nk'umufatanyabikorwa partner. Ibi bitandukanye n'amasezerano yari afite muri Country Records kuko ho yakoraga indirimbo umuhanzi akishyura studio hanyuma we agahabwa ijanisha ry'amafaranga ajyanye nayo bemeranyije. Amasezerano Element afite muri 1:55 AM avuga ko yagombaga kwakira amafaranga y'indirimbo zose yakoze hanyuma agatanga ijanisha ku mafaranga y'iyo ndirimbo yakiriye. Yagombaga gufata 40% hanyuma Rebo ya 1:55 AM ikakira 60% kandi ibi byose akabitangira raporo mu gihe kitarenze iminsi 15. Bivuze ko mbere y'iminsi 15 yasabwaga gutanga urutonde rw'indirimbo yakoze, amafaranga yakiriye hanyuma akabitangira ijanisha. Umwe mu bakora muri 1:55 AM yatangaje ko mu myaka 3 ishize Element ntiyigeze atanga raporo y'indirimbo yakoze ndetse n'amafaranga yishyuwe ku buryo harebwa n'ijanisha yatugomba. Element yakoze indirimbo 38 kugeza ubu. Asobanura ko amafaranga yishyuwe ku ndirimbo sikosa ya Kevin Kade na Element kugeza no kuzindi yagiye akora ntiyigeze azitangira ubusobanuro ndetse ngo anagaragaze amafaranga yinjije. Amasezerano Element yagiranye na 1:55 AM avuga ko Element asabwa gukora indirimbo 7 mu kwezi kumwe kandi akamara amasaha 48 mu kwezi muri studio. Umwe mu bakora muri 1:55 AM yavuze ko amasaha Element yasabwaga kumara muri studio atigeze ayubahiriza, bivuze ko yishe akazi nk'umufatanyabikorwa.
asobanura ko nka Rebo icyo bagombaga producer Element ari kumushiraho studio yujuje ibisabwa byose, kumushakira amahirwe yo gukorera abahanzi batandukanye, ibikorwa byo kwamamaza ndetse n'ibindi. Element yahawe agera kuri miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda yifashishije mu bijyanye no kwimukira muri iyi studio ya 155am kugira ngo abashe kwiyitaho. Studio kandi yashizwemo ibikorwa birimo nka laptop igezweho ndetse banashyiramo software zigezweho. Aya masezerano asobanura neza ko Element ari umufatanyabikorwa, umupatena, ariko nka Rebo ikabimukoresha. Akaba yagombaga kujya atanga raporo buri nyuma y'iminsi 15 no kugaragarizwa ibyinjijwe. Element akinjira muri iyi Rebo yerekanye ko indirimbo imwe ayikorera miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ushingiye kwijanisha iri mu masezerano yajyanye na 155am. ni ukuvuga ko yafataga ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe Rebo yagombaga gusigarana ibihumbi 600. Aya masezerano kandi agaragaza ko Element yasinye nka brand, aho asabwa kujya atanga 50% y'amafaranga yishyuwe. Amakuru akomeje gucicikana avuga ko mu bitaramo Element yakoreye muri Uganda aho yishyuwe ibihumbi 10 by'amadolari ndetse akajya no mu Bwongereza ntiyigeze atanga ijanisha ry'amafaranga yasabwaga. Ikorwa rya album Colorful Generation ya Bruce Melody, Element yishuje Bruce Melody miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda kuri buri ndirimbo. Aya akaba ari amafaranga yagiye atangwa na Rebo. Ku ndirimbo yakoreye Roskana na Ken Soul, buri umwe yishyuraga miliyoni 1.5 y'amafaranga y'u Rwanda. Umwe mu bakora muri iyi Rebo yagize ati ibyo byose birahari, ibimenyetso bigaragaza ko yishyuwe birahari. Yanavuze ko mu masezerano bagiranye harimo ingingo ivuga ko kuva mu myaka 3 dukorana twemerewe kureba mu ngingo zose amafaranga yinjije kuva dukorana. Ibi bisobanuye ko igihe baba bagiye mu rukiko, Rebo ya 155am ifite uburenganzira bwo kwitabaza umunyamategeko wabo agasaba uburenganzira bwo kureba muri mobile money ya Element kuri banki n'ahandi hashobora kuba haranyujijwe amafaranga ajyanye nayo yinjije mu bihe yamaze akorana n'iyi Rebo. Usesenguye neza ibivugwa mu masezerano, niba Element yasabwa gukora indirimbo 7 mu kwezi kumwe, bivuze ko ku mwaka yagombaga gukora indirimbo 84 kandi buri ndirimbo imwe ikaba ifite igiciro cya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ukubye n'imyaka 3 bingana n'indirimbo 252. Wakuba na miliyoni 1 bikangana na miliyoni 252 z'amafaranga y'u Rwanda. Imibare irerekana ko ijanisha ry'amafaranga Element yagombaga kwishyura 155am ari miliyoni 151 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe we yagombaga gusigarana miliyoni 100 n'ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubu imibari hari igaragaza ko amaze gukora indirimbo 38, ukubye na miliyoni 1 z'amafaranga y'u Rwanda ku ndirimbo imwe bingana na miliyoni 38 z'amafaranga y'u Rwanda. Yatanga ijanisha rya 60% kuri Rebo ya 155am yabaha miliyoni 22 n'ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu nshingano za producer harimo kuba yiteguye gukora akazi mu gihe cyose akenewe muri studio ya 155am nibura amasaha 48 mu gihe cy'ukwezi kumwe, kwemera gukora indirimbo 7 mu gihe cy'ukwezi kumwe kandi zirangiye ku buryo zisohoka, gushyira ikirango jingle cyangwa 155am mu ndirimbo kandi kigashyirwa ahantu hose hari igihangano cyakorewe muri iyi Rebo ya 155am, yaba kuri afishe zitegura indirimbo, ku mashusho y'indirimbo n'ibindi bijyanye no kumenyekanisha icyo gihangano. Ku musozo w'amasezerano bavuga ko buri gihembwe bazajya bakora ibarura mari kubyinjijwe na producer, hanyuma ibyo agomba kwishyurwa bigashyirwa kuri konti ye hakuwemo amafaranga ya komisiyo. Iyo unyujije amaso kuri internet ubona iyi contrat aho iri mu cyiciro kizihabwa aba producer bagiye gutangira na Rebo zikomeye. Na amasezerano ategurwa ku buryo buri kimwe cyose producer arambitseho ikiganza kimwinjiriza kikinjiriza na Rebo. Zimwe muri Rebo zikomeye zagiye zita amazina aba producer bajya kuvamo igihe kigeze izina bakaryakwa. Habuze gato ngo bibe kuri Element ubwo yavaga muri Country Records. Gayo nguko rero umuproducer Element umuproducer ukomeye cyane, umuproducer ukomeje kugenda yigaragaza ko ari umuhanga, kari umuproducer rwose uhetse umuziki nyarwanda. Kuri ubu akaba atamenyanye neza na 155am Rebo akureramo. Rebo yamuhaye akazi ndetse bikaba bivugwa ko yishyuzwa miliyoni 25 bitewe nuko atagiye atanga raporo kandi atagiye atanga n'ijanisha ryo yagombaga iyi Rebo ya 155am.
muri iyi minsi rero amakuru akaba akomeje kugenda acicikana yuko Element yananiwe kwishyura amafaranga yakoreraga indirimbo mu gihe yabaga yishyuwe. Ibi bikaba bituma yishuzwa miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe wavuga ko atari umucungamutungo wo kubazwa ayo mafaranga. Ngayo nguko rero bimeze nabi, umwuka umeze nabi hagati ya Element ndetse na 155am, bikaba binavuga ko rwose agiye gusezera. Ngayo nguko rero umuhanzi wanyu mukunda, umuproducer wanyu mukunda, wakoze indirimbo zikaba hit, wakoze indirimbo nyinshi zikaba hit, wakoze ama hit menshi ayakorera abahanzi batandukanye, Bruce Melody, Kenny Soul ndetse n'abandi batandukanye, ndetse na wakikorera indirimbo zitandukanye zakunzwe cyane zirimo Kashe, zirimo Mirere, ndetse niyaherutse gushyira hanze yitwa Tombe. Umuhanzi mwiza kandi akaba n'umuproducer mwiza, yakoze n'ibitaramo bitandukanye, yakoreye muri Uganda, i Burayi ndetse n'ahandi. Ni umuproducer mwiza kandi akaba ari n'umuhanzi mwiza. Ngayo nguko rero nuko bimeze hagati ya Element ndetse na 155am. Ese aya mafaranga azayishyura? Ese bizarangira bageze mu nkiko? Ese bizarangira 155am ihombye ikarekireyo ngiyo? Reka dutegeze turebe uko ibi bintu bizarangira, uko rwose uyu mwuka mubi uri hagati y'iyi label 155am ya Coach Gayeri ndetse na Element uko bizarangira. Ngayo nguko rero mwakoze cyane kubana nanjye. Iyi ni Vibes on the Top. Mbashimira mwese mwakoze subscribe. Reka dusubire mu yindi nkuru turi kumwe. Ciao ciao.